International News and Politics INP Mizo Channel atangin kan lo lo macheu kan channel min lo clear sakthina wangin in chunga kan lo me tun tumpo Myanmar lam chanchin langsar zual deuh kanan soile thuak anga chumi ma in Ukraine lam din mun tlang pui kan ngai thaluk don nia Kiev thang lam Sviatoshin ki districta in chong som paruka sang chu March ni som panga tuken jing khan Russia sipai ten an boma kang mei achuaka mi pahni an thinga la midang somli le paruk chu an chan chuak theya helai muna building dangpo bom siper hian adeng nual maya chen na in tam tak ati chiani European Union lampo an chena tel voin hian police Czech Republic le Slovenian Prime Minister te chuan Kiev khopuya Zelensky mu antuma thuchiang country man ta chia lova maro chu European Union chu Ukraine ta na din zel tur thule Ukraine chu ramzalen ani na ven him puyan tum thu te an thil rinani Japan point Russia mi som paruk Russian billionaire Yuri Kovalchuk le achung te tiamin sanction asiam khum vele taboka heng mi som paruk te ro thil le hausakna Japan rama om te chu Japan sarkar ina chu sak do nani voin thenga Japan sarkar in Russia mi sanction asiam sakhi mi somruk le pakhat antling to Ukraine President Volodymyr Zelensky chuan ni som thum dangatan martial law po seina tur bill an parliament a the lut le ta a martial law a tho khatna chu azo nai ta a tho ni na hi March ni som ni le palia tanga chiarin ni som thum o turani April khatop khega niang tina ni chu hemi chung hian engtin nge boruak in herzel don riata ni lova Russia sipai te an chak zel chuan Zelensky hian president mo phurna a thla hlen to mai thei bokani nimin March ni som pali thotan ni khan US National Security Advisor Jake Sullivan le China top diplomat Yang Chi te chu rom khopuya anin mutange maya darkar sarilai hunan manga Sullivan chuan Russia in China tran puina adil chungchang le China in Russia atan puyani chuan US in ma alak ngal tur thu le ngong thalo tak China ta na nei ngal tur thu te a hila he anin biak na boruak wange moni don ni China Foreign Minister Wang Yi chuan tunlai buaina China din mun voin khana soi chiang ve ta ngal Wang Yi chuan China chu western ram te economic sanction laka in thiar filim adua tuntum buaina hian China chu atel ve lova economic sanction hian a ngong ve adu lo tak zetani atia he thu hi Spanish Foreign Minister Jose Manuel Albares nen telephone anin biak na asoyani Russia in China ral thu ma be sei zinga drone alangsar bera unmanned drone khal tu omlo thona manga Ukraine ram chung adu lai bom mia aril ruk deu ani mele khovel ram tam zok za somriat ayatamen economic sanction an siam khum vai chuan China po hi aro pui rei don lova sanction hi alau ve le ni na lang voin thlengin China hi ala in rot lova boru ka ngai chang ve mek po ani mai thei boke European Union Finance Minister te chuan atum linan Russia sanction an pom le to a tuntuma sanction a hian Russia mi zaruk lai minga langa French Finance Minister Bruno Le Maire chuan thutluk na chin chia tlak tak historical decision ani ati hem maya European Union in sanction a puan to zonga na ber turanga yani Russia hian ala tuar zel theyangem kan mu chau zelang chu mimal sanction zinga Russian politician sumdong hausa nibok Russia tanzonga thu soi tu te le Kremlin thu puang tu te antel nual maya Russia ina malak na aban san lo chuan sanction dangpo tebala da sai na om fikani Bruno chuan ati hetia Ukraine boruakin khovela che ne view lai hian China rama chuan COVID-19 hria pung chak le hle to a voin March ni som pangatu khan China rama hriwei thar mi sanga le zani le somriat an oma nimin pi na le tinan pungani voin data angin China khopui som pasari zeta total lockdown puan ani to a winter olympic ma daya zero covid rules kalpuyani chung khan Omicron 3 hi are hlei thei lo chu ni hi
ole ti chuan Myanmar lam I thlir le zuai bok teng u March ni som pali nimin khan Myanmar ram chung mun rang ranga SAC sipai za velan thia PDF lam mi som pakhatin ramtan nun an hlan ve bok karen ni state loi ko tam si pa SAC sipai hei hi sipai kan ti zel mayanga sipai ti chowa kan soi chuan State Administrative Council SAC sipai te kan soi na ni ti kha khret hiam mayela loi ko lama hian nimin khan sipai pasari an thia PDF mi pakhat aboral ve bok dimosu lama chuan sipai parukan thia PDF mi pathum an boral ve boka tin Karen State Miyawati Town sipa sipai pahni ka hluman niya midang paruk manan ni KNU Brigade 4 Ramchan Huam chungami tanin tari region lama sipai panga an thia Chin State chimlam matupi Town sipa sipai pariat thin CDF pakhatin ramtan nun na hlan ve le bok Sakain region kata township lama nimin khan sipai somthum lai mayan thia Suibu township pathum an thibok kani township le wetlet township lama PDF patni an thibok ani tin Shan State nong chu lama indo na nimina kan puan to kha khalama khan sipai somthum le panga an thi nia soyani a Mandalay khopuya nimin khan sipai pakhat ka hlumania PDF mi pani in ramtan nun an hlan ve thung ti chuan Mandalay region Mataya township huam chunga PDF pani in nun na an chan boka nimina SAC sipai thi chu nizan lama hriat thei china kha chuan zale pakua an tlinga tlai kho nu voin lama hriat belte an om ring bokila hei a hian an tam deuh mai theya nimin kha chu ni dang ai chuan PDF laman tho hlok le a abi kin Shan State nong chu le Sakain region kata township lama sipayan thitam zualani tuna kan soite pa ka nimin le nimin pia lama mi dai tepo ni se voina an hriat chian thei tak chau tepo a om le thina chung tepo chu kan hriat thei chin chin kan soi chhong ve zel don nia Sakain region pale township huam chunga than tro tai khuwa chu March ni som pali ni zandar sari vel khan sipai te nan hal nia soyani SAC sipai somruk vel chu than to tai khuwa March ni som pathuma tang khan om hunan khwar to a nimin tlai thim ma deuh khan an hal ta ani sipayan thlen ma in khomi te chon lo tlan zo hlova nizan khan ineng zat chi ange kangral ta ti po voin lam thleng khan thu chiang an la soi hlei thailo Sakain region huam chung township tam taka internet an ti top taveka hetiami tam zokin internet an man thailo nu karkal ta vela tang khan Sakain region mun tin maya sipai te hian kho halan that le zual ani berhi March ni som pali ni zan thau khan Sakain region ban bui khuwa om mun khuar SAC sipai te chu PDF lamin ral thuam lienin an ka pa chutia PDF lam zokin ral thuam lian mi manga an ka ta ka chuan SAC sipai te pui turin motor pali lai mai chuan thok chuaka kui chhong khuwa riakin voin khan than zin khuwa in nga an rok nga la sum fayan cheng noi som thum vele bungra dang man nei thei tur deuh deuh an la nual pok ni in DVB chuan a soi Sakain region molai township thota khuwa sipayan training an nei ti thuan hriat awangin March ni som pali nimin khan PDF lamin an kap ni in kalewa PDF te chuan voin khan an soya piuso tri pol zingami pathuman thi ni nan soya indona wangin thota khomi te chu sahim na zongin rama an tlan na sa hle ni nan soibok PDF lam chuan an training na mun lu chilen an beya ral thuam then khatan lak sak boka voin lama kha chuan indona mun le a che vel chu sipai som sari velin an fang na sa a PDF man turan zong na sa hle ni nimin khan kan soite lem ti kan khe chiang chialova SAC sipai tele piuso tri pol te chuan March ni som pali nimin tukdar rukvel khan chong u township suihla khuwa an hala mi pakhat an kap hlumbok kan hriat angin SAC hian Sakain region thunun thei hi atum na sarleya ma se PDF lam chuan chu tiang chu athleng ho lovang ti inan hlau lo hle boka ti ti leng vel ni om tak SAC lam thu chuak an hre ru nge mani an soidan chuan March ni somni le pasari ma nge ya Sakain region thunun fel tumin
SAC lam hian man la don ni om takania chutiang wang te poniang chu heti ma sipayan nun ron zel tak ni PRA sipai pakhat poin tun malama SAC nun ron dan an lo hlo thin thu soin tuna ero chuan ngaya an nei to a hlo na chete ma an nei lo thu a soi vele taboka hetianga SAC lamin thil ti an tum tak takani chuan second region tan hian march tha hi decision siam tha ati thei mai ome NUG lamin ral thuaman supply thei chuan second region hi chu engtikong ma in SAC lam hian an ti thei don lo ni in PDF lam point base na sang taknen NUG hi an clear verenga engemon an zel don ni march ni thuma tangkhan an region huam chunga township somni le pathum ten internet an access thei to mi lovani Makui region yisa chu township guichi khu asipai ruat venglal wilui na inchu march ni som pathum nimin pia tu khan PDF ten an hal saka chutia an hal saknu tlai lama chuan wilui na chuan u chomong anti bengong akap hluma an in bul velami in som pangalai maya hal kan sak vele ni in voin khan an soi khin u township pa po hian march ninga atanga nimin pia march ni som pathum thleng khan in za chuang hal chiat ani to a civilian mi pathumin nun nan chan to bokani Mandalay khopui chian mia ta se lama march ni som pali nimin tlai da rukvel khan boma puaka mi pani an thiani an bike toolbox chunga an da anti puak pal ni om takania pakhat phei chu atak sa pu lak tlak om mang lovina dar sar deu nuai ani oma hetianga bike toolbox chunga bom da chin hi chu PDF an ni nge ringela an che sual palta ni ina langa a poingot mai Mandalay region Mataya township pa Kanbe village tak huam chung op tu uwen min anti kumsomli le pasari mi chu march ni som panga tukinda riat vel khan kuwadora ku wa leilai takin tu ti riat lo mi panin om muna silain an ka pa an ka na muna thingal tunlai hi chuan Myanmar ma hian ku wa lei vak lo hi thaniang an lei don po in no pang deuh te tir mai sela athat don hi Mandalay khopui chian me ta se lama nizan khan bomba puaka city korila pol zingami pani an thita chuni a an ruang te chu sipai te chuan da thadu lovin kong an pin nana aru ka veng tu da in thangata nan mang ta jok ni in voin khan an soi Rangoon le Mandalay Inkar highway mel zathum le somthum le paruk nakianga nimin march ni sompali chonhudar ni vel khan Chause district PDF ten sipai motoran lo boma chutia boman tor vele sipai te chuan silai voi somthum chuange mo vel an kap ve ngal nia soini a an din mun dik tak hi an mani PDF lampo hen an soi chiang thei chi lova PDF te chu thatakin anin saseng le ni chuan an soi march ni som pathum khan Rangoon khopui bahan township pa cheng ku suya zale achung te mi pasari chu PDF an ni ti in SAC sipai te nan lo man to a an man mai ba ka anin chung thil hlu te po an lak sak nen voin khan an soi boka an man te zinga pakhat chu an that ni in media then khat chuan an soi bok Karen state Miyawadi chimlam KNU brigade 6 ramchan chung leke kolama boina hi voin hian thathum atling fel ta chi a kumliam ta sang ni le som ni le pakhat December ni som panga tang khan tun thlengin leke kolama hian in dona alakal tluang zelani SAC sipai te chumun rang rang anin zar phar veya in ka na om kherlo tumpo in boru ka tang hle renga anin kap deu reng zo kani leke ko khopui tharlama hian sipai lamin munan khuar dewa in roka civil mi te thil nei la kan ching hle boka veng chunga civil thuam in bela vei wakin KNLA le PDF te ne na anin ka deu renga wangin ral tlan te hi an la hongam meu lo KNU thu soitu pakhat padu so troni chuan thil om dan soin sipai lamin in ka hai thu te anan soi ve thin takna a chuti ni chuan in sipai te hi tol kirti ro u tin kan tia ma se an zom chuang hlei lova in ka zel mai lo chu thlan tur danga om chuang lo ati KNU brigade 5 ramchan mewei lama KNLA nam sipai te le SAC sipai khalaya somkwale pasari na sipai te chu march ni som pakhat khan anin kap chiam mai ti kan soi to a
khalaya somkwale pasari na sipai KNLA machon tu te chu an che hle ani anin dona sipai pathum thin medang som pakhatin hliaman tuara som paruk man ania ral thuam an man nual bokhania chumi chungchanga chuan kokare sipai kem lama an chung te chu an lom lo em maya kem lama demonstration nei hialin man tok te pon nin voin khan an soya nga nge sipai laman watan or ti pal ol tak turani he thu hi ram chunga sipai kem lama atlang than zel lo nan SAC chuan zep tlat turinatia ma se alo ir chuak le ta thawani hi karen lam hi SAC hian boma thak ngun viu mai boka tun hnaya abom thak tlol le ta phei chu mi hring hlei tling pa ngai tiat lai mai ania puak pal se chuan athok na viawang KNDF laminan lai chua lai khalak social media laman the dara alo mu te point ve ngei narin a thol thakhop mai ani Mars ni som panga voin chomhadar som khan NUG sarkar meeting voi somli le parukna an thule a acting president duwala sila chuan melma mino hlana sipai te nuai chimi huna thlengta ti in ain tho savena sa hle ni even le ram dang ten du angin min tran pui theilo ma se mi pui te tran rol na le in pek na mani nei thinglung khonga an malak na chuanom tak te wangin ma son na akal chakleya tuna hi chuan tun ma aya khir deuh zawk ni ma se mel manuai chimi hun kan thlengta ni atiani in noiral tum ve anin pe chhozel chunia mi puita na ram tha alo thuai anga hlelom ta hle maya PDF adut lo zong te kha tong trai mi in tong trai na in pathian mal som donga pek chua tur nei ten ape chuak zong in thule hlathiam ten media mangin mani theina zon thewa an be zel theinan du sakna kan hlan ani e ole khati zong kha tun tumata na news kanan update thei chunia thir tu le ngai thatu zong te in za chunga kan lo me